boya mutugi mukano kyo baraba ingi mbunge na ya county Emiro Njimucho ya wete msiba baingi kaitene kane ba kulukira kaita kakomo ukinyandire mobatu mwanya kiri wondichione onjo utembe sabanenkeri sikuingia mobatu ya baruwende kaitene ka gerekano ne bakudha ba kulukira kaita komo nontwana baraba tite form 1 beba rokero rokiri na bate kono raba omba kwedra beba tedia kulukimocho ya wete kaitene ka utembe sabanenkeri siambasari endantu bate kwenda kumenya nonto MCO no mutongere wa kura bakumba ukinyila nampoi mukiri mitheka aina ribotie kaitene kasi aribaitete na mbere kuibanga wiki no chokiana chukuru kuma kiumia twetete MCO wandi ya thona Njimucho inara kwaringikite anene mbure makondoria na utia karibate na gioketha ikirikanwa baba ingi bao bairigaira maketha kinya wiki ana bao chukuru awite baithirite bena kaita kaumo kwamukira mathina ya kari orenjara ciao ciekeri mpengo ture MCS to chama ne challenge nyingi no tonto ba ko yaba ingi sana ndene kinya ya muchi kana uturia through thimu bena challenge wiki ana chukuru na orante ba ingi ba kumenya batu tuthire ni control ya ine ya mbecha zozote cia county kana tuthire ni control ya ine kiti ya county no tombasare ni ngavana raya na timu yawe so kuna challenge ne mundo ne villages nanto iba usafa na batu ndene county assembly Emiro itokuloketie motion ya kuambasari chete milioni 5 kenda at least kithe milioni 3 chia waba ana baraba form 2 weta form 4 ana baraba form 1 bomba kwa mbecha irengi so still batu tutangi give up to MCS no tukwaria kuria executive kana kwaria kuria governor ke motion itokuloketie milioni ile ira bomba kwethira bakethia atira mantu yara kenda na baraba tete form 1 bomba kona mbecha no tukwena challenge nyingi muno kira na baraba tete form 1 kuringana no MCA baka ibo babitutira bongwa no cwa mautethio kuma kiri achore na baraba tikumba bati wa kwelwa manyere ne akari MCA bonthe baina challenges inyingi na nya sana no turambere MCA na rethera na kiti ya basari so ana baraba ina thina pio de nentura MCS bomba kubatethia na ibe yaba kwa address thina ira ende thai mwana ri yakwethira muchi mwana atenethe mwana atenaina na mwana oro tena njira kinyekari ekomba ni kumutethia no ntotembe cha thirikari wina cho na okaile kona mwana rawe ngwa tomba wita chukuru so bora tukwaria kubuithia ture MCS baraba inge katukwaria kwa nto iba initiate community arambes no ntori na otomba wikia bonthe chukuru no tomba pia kuya o orera bonthe we tukeria kubachangia tu pole pole bora tukomba through arambes ire kubuithwa ndene ya villages chetu kana wethra wina membi kaweso kanini tukweu kithira mwana roka ukona bro gwita onge lakini takurombe kyo mwage ntonyo mwangiri ile kana ithatu kana ithano tebuchomba kumutethia ni kuthoma nkoroki kuringana na Jim anto bareta bakaura mbeo for example mwaona chimbo na chiringi maana ya ile then raba tuketha kwa tugeria na betete chukuru ile kwena challenges nyingi mwaura bakaenda na chiringi 2025 na kuma next week kimye gitu tete into bionde biketha biko mwayo ketha biko ngombe ketha chekwa mbori ketha chekwa no tuketha choyuri thoko na ndio ntobona oro sana ibo ntukua itobatirie kwaria kuria thirikari cyo ni batirie kuria solution bari batirie ku shell ndantu kuma ni na broker barabe ya akithira muntu akethainto kwa tuka into bira rendia na mbechi ite kweleka orambe wa orita mbechi nyingi sana na ngarama na nyothi thingane na ngarama kurima ekwanda na mantu yangi yonthe ugonete kumbokinyila mbechi ra kwendia cho no ntobwa wakwenda fie chukuru na nontu bwetu mikeji mawite na banganete kurirana 50 bambere kuma ke chukuru chionde itano che wandi ya thona bisi na kweya na motethio yangi ya kithomo kiria na baraba bwithete kerio kyo KCPE kia thone kirage kabwithe kantu kweru yo kienini ge chukuru ekarumo ana maana ile ya 50 twabarira fie ta mwan so inkwanle kuromba na batho anto bathwana baraba ina ana baikiti form 1 day schools chia thwana bendele ni ku register na day schools ira kenda tomba ni kunyithi namba ya 250 na kenda tomba ni kubarira fees ire kwendeka number 2 inkwenda karibisha anto bonthe bathwana no me athwana ke kiatho ketu ke education ndi ruyo tuketha tu sponsor na bauna number 2 tuketha tukeri wandi ana bonthe baraba ina max 260 witia to abora mathandu ko materials dona into bingi na ito kweregira pia ku sponsor ana full sponsored kana kuba scholarships full scholarship mwanka form 4 ana bara tokumba royo na pia ito kweregira eni baba ingine nya sana barambike ku ya at least batutete ku further education ndene ya wondi yetu ya thona so antu betu baigwa kwa chukuru chetu mwaka wikethira chisa sawa so ibarete ana kwa kenda tomba ni gwitikia wondi yetu na mbere inkuromba antu bonthe bathona bature na njira nene nya sana
Royo ntuko yetu ekithomo intuko ekongwera kithomo intuko ekweni karenji intuko ekwithana rwari nyingi je kuhusu mantu ya kithomo na kenda tumba nikuikia ondi yetu na mbere no ntu ondi mwire chi marginalize na jitha chini roti nyingi na kintu kira kiombi tutethie kuo ni kithomo aki. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.